sep ki pathunding Directorate of Transport Manipur apan the sangna hun in DTO chu Chanpur staff ten na sep panon ding hin ke zahi tulalin DTO office main gate chabi ki katlal hi DTO chu Chanpur a computer ki sangti en kai tu manitron ten computer teng lakhia in software thunthak ngai bana computer dangin computer ko iding company dangin computer ko iding hin ki gen hi COVID-19 lockdown sung DTO chu Chanpur staff atamzo Imphala interstate bus terminal duty hin ki gen hi gari registration ding driving license smart card abolding tam tak pending ombana mi tam takin driving license renewal ding le smart card a hek ding in DTO chu Chanpur office staff te kaile na sep kal ngak la ma uhi bizanga DTO office atulalin RK Jayanta in district transport officer Lena aman Imphala pan hong phasel hin ki gen hi office na sep pathunding to kesai Directorate of Transport apan thu amulo ziakin office staff mi khalani to office kaizel ma le na sep ding amlo ziakin Imphala kik sel hin ki gen hi Chanpur le Pherzola doctor ngalak be ding Soimin Lian Lengen Deputy Secretary Health and Family Welfare Manipurin to so abol na a State Cabinet in July somni leni kumsang ni somni a thupuk na alag dungzuin contractual basis a khathum sung sem ding medical officer zakhat la kheding a August ni somni leni kumsang ni somni in walk-in interview atelte result swaka medical officer zakhat lak na ding laka candidate som sagi leli tel khiakin omuhi adang somni leguk omlai te a hi le Sadil tribe te adingin limsit hiya singtang biala CMO tengin amau et kai te post ongdana bi hia dungzoyun mi somni leguk lak be hiding chi hi singtang biala medical officer post somni leguk ong omte lak na ding to kisayin tamenglong adingin post li hiya Chanpur district post thum Chandela thum Ukhrula thum Sanapati thum Kamjong ani Kangpok pi ani Tengnopal ani Noni ani le Pherzola ni hiding hi waya din recruitment bangkim district headquarters chiata ni hidinga laka omten ni khatin chengsang ni le sangalo dingo hi walk-in interview tungtonin recruitment ball a hiding bana district meete hamphat na pia khedingo hi Village Defence Force 10 ki phinna Kholsan Manipur State sunga Village Defence Force VDF 10 khalo punsak ding yat na to kesaya ki phinna apatu August ni somni le sagi in Chief Minister to ki hawlem na dung zoin Kholsanu a Chief Minister in COVID-19 hongveng nunga pichen hidia achiam zekin VDF 10 ni somli le lesung Pen down arms down strike aniu August ni somni le kwa kumsang ni somni apan Kholsanin nge na bangin duty pononu hi VDF Welfare Association to August ni somni le sagi kumsang ni somnia ki hona a Chief Minister Biren Singhin VDF personnel tiadi nga bang chibang hamphat na welfare omthei ding hiam chi te DGP le ADGP to Genkhom ding hin chiama BDF personnel ten ki phinna ane isungwa district ya BDF personnel te absent dana record omteleng SP tengin anul mangdingin ki hawlemu hi VDF personnel kwapyo duty ponon ding peumain COVID-19 test bolmasa a duty ponon dingin association in ngatna bolu hi Garib Kalyan Rozgar Abhiyan India government in India COVID-19 siaka sukha ka migrant worker te huna dingin Garib Kalyan Rozgar Abhiyan GKR kichi pan hiya hi a hi le Rural Public Works Scheme kichi hi a zoni somni kumsang ni somni a ki pan hiya le akipachila scroll sang som nga beya funding a hi GKR in a hi le inluma ki migrant workers se thumswa se ni waitu laguk sing sagi tia dingin ni zale somni lenga sep ding tha gwandinga state guk Bihar Uttar Pradesh Madhya Pradesh Rajasthan Odisha le Jharkhand telin district zale somleguk sung hwam ding hi ya scheme a hi le ministries department somlani pangkho 8 lakh na hiya seble bol to ke sai tuam
alompia se somni lenga henin omhi atuble ngimpi pen a hi le in lama ki migrant workers ti adinga tuabanga haksan na tuakti nizale somni lenga sung tha sepna go ding chi a hi tua haksan na tua khen khatti public infrastructure Anganwadi Panchayat Bhawan Community Sanitary Complex le adangdang huam dinga hunhong paisel dinga khosak dingdan le ni tengnek son dingdan to ke saya migrant worker te khoswana ding hi pen hi seble bola tel khading te khana community sanitary complex ni na gram Panchayat Bhawan thumna works under finance commission funds lina national highway works Ngana water conservation and harvesting works gukna construction of wells sagi ina plantation including kampa funds gyana horticulture kwana anganwadi centers somna rural housing PMAY gramin somle khanna rural connectivity somleni na railway works somle thumna Syama Prasad Mukherjee Somlelina PM Kusum Works, Somlengana laying of fiber optic cable under BharatNet, Somlegukna works under Jal Jeevan Mission, Somlenina PM Urja Gangar Project Nwaya Sepnati, Somlegiana training through KVKs for livelihoods, Somlegwana District Mineral Fund Tungtona Septhina, Somnina Solid and liquid waste management works, somni lekhana farm ponds, somni lenina cattle sets, somni lethumna goat sets, somni lelina poultry sets le somni lengana vermi composting chiti ahihi. Ministry of Home Affairs in Unlock 4 guidelines puangkhenon. Ministry of Home Affairs MHA in COVID-19 to kasayin containment zones polamtia September ni khat kumsang ni somnia kipan activity tamsim kha holding to kasay guidelines unlock 4 guidelines so khia containment zone tia hongtung ding September ni som thum kumsang ni somni tanin lockdown khau taka pai somding in taglang hi India gamsong pumpia COVID-19 to kisaya sa ding MHA in guidelines tag unlock 4 guidelines aso akhiak September ni khat kumsang ni somnia kipanin kesang ding chi himale activity te khatwe kha kolvek hi palowin nibang sa hiam ki halin kha kolzel hiding in gen hi huchi dung zoin containment zone polamtia September ni sagi kumsang ni somni kipanin metro train paisak hidinga Home Ministry to kithuzagen Ministry of Housing and Urban Affairs le Ministry of Railways in Panladinguhi. Ministry of Housing and Urban Affairs in Huaytok Isay Standard Operating Procedure SOP Swake Masadingin Leng Taglanghi. Social, Academic, Sports, Entertainment, Cultural, Religious, Political Tokisay Mizakatan Tel na ding hunsat khomle ki khopna te September somni lekhat kumsang ni somnia kipan phalhidinga waitia alo theloin marks thwa ngai ding bana social distancing thermal scanning le sanitizer zat ai kele khutsil poimo ding hi open air theater teleng September somni lekhat kumsang ni somnia kipan ma in phalhidinga Unlock 3 omsa bangin state khatle state dang ki kom to anale state sunga district kal ki kom to anati kha kol to sel hidinga atwamin permission le approval la ngai lo ding hi hochi ziagin containment zone polamtia local lockdown atwama omsa khelo ding in leng Ministry of Home Affairs MHA in Thusua taklang hi to bangkala containment zone puana om namuntia September ni som thum kumsang ni som ni tan lockdown khau takin pai som dinga district thonei to 10 awam sung Niyothei pending in containment area bihya upoimo ding chi hi waibana gamsung pompia central government na kipan the sang na kiswa khia national directive ombang zel zat to hiding in Ministry of Home Affairs in taklang hi Chirjampu district sungano may kumsom sa gitunglam tekip na lazang phaya omrut blessed home for all age home in apaita ki ginni ogas ni somni lekwa kumsang ni somni sun madak som lekhat le kimin amaw ho mataga may thai in kwan ho sang na hak sa diak te kyanga panpi na in nek le tag ding home na ni uhi yaya hunsat na saulo inangay ding Kiko homa tam
ta ki ko hi zo hi zong le mi che za iki ko khom jewin pa ke mi ne thang gon ne le tu ne chu an chang be thei za na ki pen te bana dal ho tua jong wa hun khop ti wa hin no nga ho hin dal to chini to chi to oil teng le sabon ho jong ki pe ro ding hin pa thinin chit to bang pe thei na phat pha che covid 19 sunga hun kha le akhat thei bona midang mon chuma kona roi le gol pha ho ko ma a hun khona che ho hom thei dinga phat pha le di kho pha e pe jen dong pa thinin i sang gang wi ni ta ja chu ja ki hom ho zo se hi pa thin phat thei bona yum namun ja ki pa thui sei diu deng le covid 19 jong hung bei thei na yang kha ta wai ta diu deng le ine I don te ho dong pa thin phat thei bona hi ti he nu ga igen thei na ho sanga ki pa da I nei thei na diu lung mon nei nei thei na diu wa te ho hi I bo lo hi deng le public ka jong Zia sangitu zak tua na morning information program huna ipon hiak the hi ting ahi ngai khe tu te om nom le toni hun zat nom